HSA General Headquarters hain ropui na thilpek in hlana an nei ding ania chu hun bang ding chun President General Headquarters HSA Pularo sang tu lai le General Secretary Pularing Sandar ngon hai feel hal ani Now I call on state our respected chief guest Romawia to deliver his speech. As the chief guest. Tuta lo manin lo anin pek lai sing hin puro ba Romawia hi ay shitang inama he seasoned politician Daniel baka I-League champions taingat Aizol football club nei tu komania chun ama hi founder NECS Consul Northeast India Leasing Consultancy Group com ani po kan hitsun hing hai ba ka hin ama hin mibal tak komin awards tam tak hai alo dong ta chung hai chu appreciation certificate for outstanding achievement by Government of Nagaland and Nagaland Education Mission Society 2010 Zoltan Siam Tu Award All Mizoram Educated Federation Award Sang Kisom Mizo of the Year Sang Kisom Pati Lelte Weekly Magazine Hainan Peka an award for most successful person in Mizoram Sang Kisom Patum, Mizoram Periodical Journalists Association General Headquarters Aizol, Editors Award for Excellence by Sports Illustrated Magazine Sang Kisom Pari, Achievers Award by Pratidin Time Group Sang Kisom Pasari, National Nagari Award Sang Kisom Pakule, Notice Man of the Year Sang Kisom Pasari Hai, Lawin Plantani, Aisum Begbeg, le ngai hui na thu jai loi suk langai ti pura ba Romawia roite honorable MLA Mizoram kan fil na ngai poi mo HSA kompui lin boi som rup na le sikui roi sang ni som ni panga sai pung sinlong hills Mizoram a mang ani muna taksa taka mi hung upa ahun du tak mi pya sikui nai bi ka khulin chi gesa mi hung thang pek khit jing na ding le kan ngai na en kir na in ki ngai hui na hi kanin plan Ole Zanina kan khom kai thoi tu zai hoi tak te ten HSA kan president le ropui te mar in pui pan ho tu te ten he sikui ruai le HSA conference Wala awards choi moi na tong tu zong te zanina par civil society rang atanga local com le social media platform lama tanga min lo thiar tu zong te zan in sai pum huna mani nge locala mi pui tam tak khola leng lo local com zong te in zavai in tibai ka buk chua zanina sikpui ruai night ke telul khwal liana min som ve hi kalom khop maya in hriat angin sarkar lai te kan nilova sarkara minister te MLA te mi poi mo tam takalom lain ke ni opposition lama thumek te min han hreveya zan in hun min pe ve hi kalom tak zetani ten hai zan la hian mar angani nama kathian thate kan nerfiat thate tam takin oma ka mishing hi kan tamang ringa foina hian tu tenge oma omlo ti pe jo sia ta har savia wa ma se kan thut na lama thu ve te hi an min soi cha rik chang deu kan ya ka soi lo te po khat min lo thiam ula ei pu professor Puri la oma ei Mizoram Ikfa University Vice Chancellor
aron ni thara ti mela ani na chen che ka hello na ma ni loka ka office a koron lenga an register nen thadin kan ti ti na te po takin zuyan niya kalom khop maya professor burila kan zinga hi kalom le ni ti kan se ve shima mar pa kan ni ang le mar nam mi kan ni ven poin achwan omin ka ria kai ni ma tholai te po hian an niang chi mi ril kan ni hi kan chuang tu nin ka ria ina bula son pitang pui oma MPS senior police officer ni am Roma apasal pumai kala apula son om koka pumai kala po CRPF officer poi mo takania zani na helai sai pu huna kana ni mun hi kalom mai pitang pui hi Aizol is true bialtu MLA hele minister ka di lai khan ka biala officer poi mo tak mai ani thina kan police ten an chuanga tangkai pui thina mai chia ni wang hian police officers le police constable te police nu pui ho te mayang police nu pui ho zong te po khan nu enan chuang em thina chu tiang mi chu mar nu hi police senior officer aizo la kan nei ni ti kha kan thia ta poi moi ka thia ten chu ta tang chuan SP superintendent of police in mamita ai suana kei hi mamit lampang bialtu hakan ni vele ikhan kanin chom zui zela zani na helaya kan tlang hi kalom le mai ti kha ka soi duwa pitang pui te hi pitang pui pulam te hi ma nu te ma nula te ne pi lo zia tilang tu ni ti kha kan soi duwa ti nei tin khan abula ka thua kalom khop maya Miriam El Franchal hi hey apa hin chelo mai thaya apa hi pulal ming thanga Mizoram Sarkar chuan Mizoram politician chuan one of the most veteran politicians Mizoram chuan ni pulal ming thanga ani la phua thiam te po ni minister ani mai lowa deputy chief minister te po lo ni to thin ani chumi fanu chunia Miriam El Franchal zalina helaya abula thu hi enge kan nei so chiang man lova ani poi mar nu thawania a business lama te tu life business ngani strategy thar anga hila hoting ma Mizoram bale all India level po choi moina awat te po dong thin ania chu tiang te chu zanina hian he sai pum ho la hian kan kho mani ti ka sai du ni ten midang tam tak te po he MDC sa tak po tun mai luk kha ru che kan lein mel shet lo na elaya state tanga mar pa MDC kan nei te hi lo mo ma voil lama MLA te po an omati au an om ti ka ria ten central Sarkar chuan mar fa te hi central ministry sang apoi mo tak te an ni hlomani ti in traffic in kare kai point ka ria the chin lok khan pudar swathanga par bung kho chuang nin ka ria kan in phone line so lai reception transfer ka phone ani po lung leng ve maya sit pui roi ti te kha alung lem na khan ve thawa del litlanga principal secretary lai ECI ani ma se pudar swathanga te po mar sit pui roi le helaya khom pui kan mangani ti hen shave renga aron ngai chua ngani best regards the best wishes aron lan chu ni ti ha ka puang do ni then chu tiang thau chuan pu Franklin S Khobung kan chen ka ring IFS kha mar pa thau ni agriculture ministry aruma te po ka zuklen to joint secretary ka zuklen lai ka chuan ni tun mai kan lai ka ken no ka te ka phone hey mar sikui roya ko ma iom VM ko lai ngai thut te kan tia alo om ve chi alowa khai ka bar una te ka min lo biang ro del litlanga tangin sikui roya ka non theve re ania sai pum ka non theren te tia po Franklin a point du sang na aron lan chu ni ti kha zare he kan soi du ni
Di chuan ni kum sani som ni Pathuma rong le vai su engani into khom na ropui tak tui vaya kan ne ya khatakal ve te kha kan or a then choi kan om ti ka sia ni sila ko khan ro sei lam to wa kha ti sun som ani talo de we mani o ka ti ya zani na sikpui ruai ro chu ti hian him ta ke kan manga alo mom le ni zani na hian soi rei lu tuk chu ka tum lo ma se in ngai kha sin tam sia thu han soi rei chu chak om khop ma ya MLA policy han soi ko chak om khop ma ya ma se pi miriam el fan tal te hian nai the lo ti chu lo om tok sia pi miriam hi congress an MLA candidate khan ya ni an fighter travel ni congress a chon mo MLA policy le MLA hi zo na thla thang te nam chi bil zo chi bil thang te to khom na ta na poi mo zia te an kon siu so na po zo fa te to khom hi MLA chuan kon siu so na po ata MLA kon siu so na po da poi mo ni ti te kha chu ka soi lo wi ngo chuan khalam pa soi lo pura ngai la ama sa pera po number 1 ka soi lo so kai ni mar mi pui te hian mar nam hi khovela kan lo survive khovela engan kan lo changkan ve zela khovel shiat le nam anga ai kan identity ta shiat ni na ta na le mania ngani state sarkar am chu noi ani mo India dan pui India constitution am chu nga rorel na sangte mani ma khwat rel ve thei tura tan la ma lo la tu kan na kan bar mar tar hi kan thei hil thiang lo ti zane ka sei tu zan na hian mar tar family en zane om ka khelo ba ma se mar tar tam tak kan nei ve kan mar tar te sila wangin sin Lung Hills Council te paron aron pian ni ti kan sia tiro u hetiang ro real na aso na turata na ro real na kahan nei ve te hi alo mom ma hetiang Mizoram sarkar na min roman sakti lom na sang ka thianga ataka function theina ta na sarkar in than na te min bo sai saka roman na te min siam sakte po hi a party ka soilo Mizoram sarkar chunga hian lom na sang ka thiat te po thain ka ringa chu wang chuan ba martarte zanina hian kan zir lai du tak tak te hian thegil lawang mar mi pui sim po hian thegil lawang u ti kha kan soi tu ani ten apadina tan chuan nam ang hian hetianga in to khom te in ti phur ton te pol neya meeting te neya assembly te neya ro rel te ne hi poi mo chin kalausia danin tu assembly a po hian foi tu thar te po kan thang din ka sia zanila hian he platform atang hian he engani elected atang hian kan foi tu thar zong te a tharin du sakna ka hlan duwa kan he pol foi tu hian thei to an chuang ti ka ringa thei to chua tu ra kan ri te po kan thang chuang ni point ka ringa du sakna thar ka hlan ani ti kha kan soi du bu kan ni ten mar in pui foi tu ten kha thu thatak tak ten on soya mar in pui han ti te HSA han ti te hi mar nam tan chuan pui mo tak mai an nia mar nam tan an pui mo ri chuan mi zo nam tan pui mo telani ti kan thia ta pui mo mar hi thil sang te ni lo mi zo group pakhat kha di ve mai ya ka chut ta voila po mar chibil bi khi mizo grupa hey sai lo te po kan om ral te po kan om nam sang kan om chung ji ga chuan mar hi alu azau a spread out na sa ti la geographical li po in hun sang om tam state sang om mizo ra ma po hun sang lua Assama po hun sang lua Meghalaya po hun sang lua Manipura po hun sang lua Tripura te po zampui tlang dong ke mani kolama te po mar ta kan om chu tiang ang chu mar nam hi kan ni ti hi kan sia te po hi pui moi ka sia tin
มาหนังที่รู้ร้าวเจ้ากันนี่เทปงไงมาต้องเทียมเราไปนี่เทปฮีมินเอ็นช่างตัวเราโม่ในเจ้าเรามาต้องเทียมเรามาตั้งตัดกันอมที่ข้อบุ้งขวดตะกี้หันกันเลยโอ้มาข้อบุ้งขวดคิดว่าข้อบุ้งขวดแต่พอมาตรงกันจังรอนเอ็นเรานี่นั่นแหละงาสายลามกันติดเต้ไม่เจ้า history บุญไปหมดฮีมาเท่าโลกตัวนะอันนี้ทั่วไม่นี่ส่วนส่วนข้างข้ามามีปุยเต้นมาทลายเต้นมาทำเต้นจะปูนานมากันติเรามาอันอินริโตนานเซลฟ์คอนฟิเดนซ์ตันบังโอ้จะปูจุดฉลาดมาที่บิวซิเนสอะพอมาทำที่บิวซิเนสอะพอมาช่วยตู้กันนี่พวกที่ละดิ่งไม่เทพีเอ็นซันส์ปาชูเอ็นซันส์มิโซรามาเฮาสมาสักการที่เขามาอันนี้ที่รู้ politics อะพอตัวพลเมืองทางที่พิจารณาจะพอมาปานี่โมมาตั้งแต่ไม่ตัวน่ะก็กันมินิสเตอร์จะพอมาตั้งแต่กันปฏิบัติมันอมมิโซรามาเห็นใจเทียมน้ำมาเตปอนนี่เมื่อชาตาเตปอนเนี่ยอินฟิมนั่นละมาเตปอนเนี่ยมาเสกข้าขัดจับโนั่นมันเราตัว complacency กันเนี่ยที่กันเราซีปัญญาอมสับตรงนี้ซีปัญญาออกมาซีเทโซกเลยซีเทโซกออกมาเนี่ยซีเทโซกจู complacency ที่เองมีเทียมที่นี่ใช่ไหมจับโนะอินดูโตกนะ complacency ที่บาดทลายกันกันในส่วนเทียมล้ำกันปะนะมาเสกันเราหลอดหินละเตกันปีเล่ปูเตมินขาตูเตเล่มาทำฟิล์มที่มี business เต politics เตงั้นนี่ bureaucracy ล้ำให้ civil service ล้ำมาเตที่ช่างมาทำที่กันด้วยแล้ววันนี้หลอดทิ้งตั้งตักกันเนี่ยนี่ที่น่าเรียนรู้จังกันในตัวสุดสีทัศน์ confidence กันนี่ confidence สู้ complacency เนี่ยจะต่างเด็กมาทำเป็น confidence เนี่ยโอ้จุดกันช่างเสียหลังมาเสียมาน้ำกันทันเสียที่มีเจ้าน้ำกันทันเสียนั่นนี่ที่เช่นนั้นโอ้จุดบางส่วนเจ้าฟ้าที่กันสุดคมนั้นพอปาร์เฮียนa leading partกัน play โดนล้อมีจุดนี้ตานชวนมาทำให้อารมณ์สังปัทยานิมินดามันมุนเตหิเรมสังเอเบมันManipur akan umat itu we have a very big presence in Manipur also we have a presence in Assam we have a big presence in Zampui Hills of Tripura and surroundings we have big presence in Mizoram as well we have big presence in Mumbai we have big presence in Delhi why not leading the Mizo society to integrate as one big nationส่วนมิโซอ่างกันอินสุขอมนานเฮียนมาร์ติเฮียนโรลพอยโมตักกันเพลย์เทอาชันสุมาร์ชุดอาสมาติกันอมทัดมาร์ชุดที่ปุระติกันอมทัดมาร์ชุดจินฮิลส์เลบาร์มาติพวกันอมมิโซรามาพวกันอมโมมันนิปุระพวกันอมเจ้าหน้าที่ดังเตปอันเจ้าหน้าที่ดังตั้งแต่กันอมมาเสกขัดเตียงมาหุ่นช่างกันอมังคารเจ้าหน้าที่กันที่น้องเราไปเตะไปไงตัวละตัวมีตรงหัวทุสวาน้ำดังแต่ละเคร์เตปมาราเตปกันสติสูไล่เตปจุดเตียงอินสเตชันช่างกันอมเวลมาเสกมาจุดสเตชันช่างกันอมจู่ฟังส่วนมาเฮียนมิโซเตกันสุยคมนักงานเลยมิโซเตโคเวลาดำกันเล่นเสียแล้วกันรบปุยเสียแล้วนาตาเฮียนมาเฮียนรอดปุยหมดตักกันเพลย์เทียสุดเตียงตุรส่วนกันละเสียลำอุติฮีเวลาเฮียนกันสวยตัวอัตโอยซองอินโซฟาตินสุขอมนานมารินรอดปุยหมดตีตุรปุยหมดกันเลยไปฟุตบอลรอดกันเพลย์เทียแค่นี้สุมาร์กันเนี่ยมิโซกันดีแล้วว่าจุดที่ขัดเตียอินไอโซเลตขัดที่จีนเราตัวนั้นส่วนกันติงไอตัวเรานี่ตัวพอยกับเสียตัวนั้นส่วนมาตรงที่มิโซตรงกันดีมาตรงที่มิโซตรงกันดีมาเรียนตรงช่างกันเลยที่มิโซเราปุยนานี่
chu mi zo rama po tuna chuan educated the intellectuals te mi zo society as a whole point an pom vek to ni man lai an khari to lo tuna chuan hun thara kanong to ngai dan tharen ki mom to chu wang chuan mar kan ro pui zel hian mi zo ro pui zel ani in ngai dan ni ngai ni lo ka she lo wa hoi takin zani ka se don I am the boss of the occasion. I am the boss of the function tonight. No, zani chu kan in khop ka shwe tu pokhat phun lian mit in ka she do to wa za ka du ka se mai don to wang chu long ran a po thil tha zel tu ra ne tu na chuan dam sang chin hi sa om te Burma lam le USA om te Malaysia lam om te India lam om te le mun sang rang om te social media platform awang le tun lai thiam na vai kan in po to isolation zo kala piang chuan ral sia lang integration le khatiang zo kala sia hi kan ro pui don Japanese te po hi ai to ro tun mai dang khatan ni ai le ne am sang khatiang khala no ma se khatiang in mainstream khata khatiang di khan khovel tam ro pui ne mai so wang chuan mi zo te hian pathian mal som na kan donga pathian khoi la zara christian te ko kan ni loma so wang chuan in pum khata zai khata luanga ke mani dam dan te ke mani tong tho te ko develop zelang mari lan tong le an dam dan an develop kha lu sein lo welcome ro se ai te pen lo welcome ro se pai te lamin khate han ti khan lu sei le ma te pen kan welcome zelang to tiang chuan pathian in museum dan hi kan ti dang lam do chuan lo pathian in nam khata min siam ta wangin engemo separatist engemo real pule engemo chu ombok ma se kan in mainstream ma kan nam hetia sai khata kan luan social hi kan ma ba khin rim kan tong te kan sin dan te ro chu kal zelang chu mi chu ho tur chu ni chuang lo chu tiang zo chuan nei to na mangila zan ina thalai te kal khoma zan la pa he pa za om tak mar pa za om tak in tiaram mun sang tang in local khoma zan ina tang hian kan thalai du tak te hian ngai to na thar te to kan mana na sale zuala mar masot na ba kan lak lai kan ba lak kan lak hian mizo pasol nan ma kan la ni te ko hi kan fiat te zel apoi mo atak taka suan mizoram sarkar rel khola te mizoram business at mizoram economy le business at mizo le trai sarat hian mar hian alai lum lai alai on share kan sam ti fiam ho vuina tu ram lo chotiang ni sia ahmar dilak in tom khana in rel bol khan khir kan tum chan ding lawa so wangin mizo te kan ro pui zel nan mizo te kan san zel nan mizo te khovel huwa pa nam za om kan dinan mar hian leading role kan play role lobby ti hi za da ka so na le ka engani challenge ka siam tu chu ni zani na hian voin lam program te ka khachi alawa ni zan lam program te ka khachi alawa policy program thatak in bangali ti ro su ka hria a choi moina te point nei ni ka hria chen khan ka ti result tak na to na choi moina dong tu zong te po ka ru tak in kalom puya kha zai thiam ni chin tu ni tun lo ka ron zai te kha a chualam le mai ka ti khatiang chi te kha ai zo la te le mun dang dang te po zai tam sela ma la te kha satam sela van thadon em ti te karil ruwa oma yang chuan zai mangte lam mangte engani social media platform mangte po hian anin po zel don asam ma kanom wangin kan thanglo half lo kanom wangin kan thanglo biatera ma kanom wangin kan thanglo manipura kanom wangin kan thanglo tripura kanom wangin kan thanglo Bangladesh ata akanong vain kan thanglo Burma ata akanong vain kan thanglo namin ramri nei lo gati chin kha
chu wang chuan mi zo te hi in po zel an u ti kha ka soi tua HSA hi silonga le kha kan zuru fe la kin lai po khan HSA hi a om to thina a picnic te pon ne ya engema te pon nei thina a ka lo tel ve ngai lem nei lowa a maram zo po khan mar ka ni ti po kha min la shin ngai lo ke po ka lo fi mang lo po de mai the ka ti lai khan front end is ka soi hei kun lai a mar na mason nan te zir lai su khom nan te mason zen nan rol poi mo takan ne ya tu na nga Diamond Jubilee General Assembly hial an nei te hi a ropui ka ti khop maya Diamond Jubilee sente til har sa takani a thar point kan long pui tua kala zia tur point ka du sak stial te khai soi ria HSA in a conference an ne ya stial an mo chuan hun local zia tur po stial ka tho ze lang ti kha chuan zanila hian rim takin hun thangila ka phur dewa in tam sia in lai kha sia ka soi cha takero kha soi lo mi na ma se zanila hun tim om tak khai sai thiam tam tak te sai tu kan nei ka sia tin hun rim om dang te po kan nei nga a top zana ni boka nim takin in mangang tin nak tuk lama kan tin tar huna po ma ni khwale vengte tam taka khenga mason na mizo amin mason na kan mamo chumi tan chuan ba te hian rol pui bo kan thei ti thu cha kha hon theu ti ka sei du ni kalome